mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin, watoto wetu wamekwisha. Mtu kama huyo inakuwa capital punishment. Mtu kama huyo anaenda kunyongwa. Ni riandirira ya President William Ruto muthi wa tariki 1 mweri uyu mwaka uyu kuri ehitire kwambika bara ndito ya kuhurana na endia dawa cia kurefia undumwe na njohi itakinyaniri ikiro. Mukana munene ari watho wa gwitikiria iherithia ria kinyonga kuri aria manyitikana makiendia dawa ici. Ukishikwa unabeba pombe haramu, hiyo gari inakuwa ya serikali. Assets ya hiyo watu inapotea. From today moving forward, and this is what we are going to tell these officers, that it is time to do it right. Anybody in between who is going to be a stumbling or interfere in this process of restoring sanity in this sector will not survive. Kurumiriria miario eno riu president akoneka kwambiriria mutaratara wa kwarira ukinyaniria wa iherithia riri umuthi akigena giikaro na nyitite matiganite makiria kuma sekta ya ugiteri wa thiini. So many families, so many parents are going through hell because of drugs, because of cocaine, because of abuse of alcohol. And as a society led by government, we must stand up and say no to drugs. Undu ungi wiguithanirio umuthi ni kuongererwo kwa maabitha kurana wendia wa dawa cia kurefia hamwe na kuhingwo gwa cingiriro 5 mihaka-ini ya Kenya na mabururi mangi kuria kurekwirwo gukorwo kuri ugwati wa kuingiria dawa ici kuria ningi thirikari yendekithitie aria marabatara gutigana na dawa ici undumwe na njohi gutithagiririo ni mutaratara wa SHA guthie rehab. Andu aria moka ku regulate makihe license nyumba ici cia njohi makorwo na wigiririki ati handu hatigakorwo ni turenderio thumu tondu ucio ni thumu mundu anyuite thumu ni uru muno mundu anyuite njohi igatuika ni ya muthukira akone aria mararehe njohi icio cia kuraga andu no njuge thirikari igerie kunyita njohi ngari icio tondu muno ciukaga utuku iwa kurehe njohi kuria uguo na riu ni kona manyito ni megwitigira mundu rendia njohi yo thumu tondu thumu nyabati kuirwo ikinya tondu nyirathukiria ria biashara ni kuri andu a biashara makoma kiendia njohi na ikeno ni andu makoma kiendia njohi ria yagirire. Kwendekithio kwa mawatho maya meru maria makuruhanĩtie nginya iherithia ria kinyonga ugakenererwo ni Akenya ingi aria marauga ni ihinda maundu macenjie kuona endia dawa ici na njohi itakinyanirie maturaga maikagio ngono na kuwacoka kurekererio. Pombe tunahesabu katika mihadharati ambao kwamba imeharibu watoto wetu wa shule, imeharibu familia zetu, watu wanamaliza mashule hata wanashindwa kuendelea na makazi zao. Kwa hivyo tungeomba pia hiyo sheria ya kudhibiti pombe iweze kufanya kazi. Anake maito mbeu njete aingire morerete njohi ni cia ibango no takoro nika mangiona mawira mundu akoro ni arage kanyamuko matingihota kurira njohi ni cia ibango tondu gitumi kia morire njohi ni cia ibango ni mibuko ya gukorwo imituriku aingi makeananga na madawa makurevya na kwithesa ki na icio nyingi cia ibango gakoraga nginya anake ni jensi matire na mesie matire na ciana na nimeanangire na njohi cia ibango. Mwene-ini o ene irabu ni maugite thirikari yagirire kwamba kumenya no uingiragia dawa ici guku bururi-ini niguo guthemana na gukuithia murigo amwe ya ahuri biashara aria matari na mahitia na mendagia indo ta njohi iria njitikirie. Jiulize ni kina nani wanalete miadharati hapa nchini, kwa sababu sisi tuna habari kuwa wengi ni wale ambao wako katika serikali. Arugia njohi matire na hinya muingi ta Al-Shabaab na ko andu thirikari ya Kenya ni rwaga na Al-Shabaab ndina witukio muiganu ta mundu koretwo in that industry for over 20 years ndina witukio muiganu ati thirikari no ihote kurwa na andu aria marugaga njohi njuru. Haduini Kameme TV letora kwa ni Bataru wa Mwagi.